MLA ka Mawlai uba proses tisaw kami hakalas ngi ublay jong khat atare unay tung ula Ioh Jingiarap song pisa saya Tylli ki Skul hapo kathan bat kita kilong kawai ha Mawlai slagaria bala ai haka Christchurch Higher Secondary School bat Tylli ha Mawlai nong kwar ka bakantup ya ka Skul Church of God Ecclesia Higher Secondary School ka Sengkhasi Mawlai English School ka Grace Care Academy Secondary School bat ka nong kwar Presbyterian Secondary School ha Christchurch Higher Secondary School u MLA ula IT haka khti u president ka Managing Committee uba Alexander Siem ha Church of God Higher Secondary School ha kakti i principal ikong Shakila Jana ha Sengkhasi Mawlai English School ula IT ha principal uba pensingan lang nongbri ha Grace Care Academy Secondary School ha i principal ikong M Sotun bat ha nongkwar Presbyterian Secondary School u MLA ula IT ha u president ka Managing Committee u Reverend IS Rochnong ha swagani ha kasing sejan u MLA ula Ioh Jingiarap song pisaru ya Skul ha umsaw maujinrong bala ay siya kinongikay ka umsaw RCLP School jong kabalang Catholic ka Presbyterian Lower Primary and Upper Primary School bat ka umsaw maujinrong Lower Primary but Upper Primary School ka baday ka school sinong haba ajingran UMLA ula pampaw ya kajing song binyaw babon ki Skul ha Mawlai bat kumjuru ha kajala borok kaway kimyo asyo ban siwhok ya kitop kinongikay khamtam ki Skul shimet ki basanya haki bai Skul jong kikena kat baki kimi kipa kidai ban siw bat kini ki kimi kipa ki manjing e marga khangdam nakadaw covid khat khandai bala pelong yang ai yang ba hapan high school ru nak mata jong Skul marga gini penai ku dep ki arnai kum ko dep ni la yo ka lam ti da ka jingkur ko da ka jing snai bat da ka jipela tu ti bleng la yo bat kenir ya ka jingrap hai bor baret nak mata ki sno ki thau boro jong ka online constituency dengan skambeli kum tu ki jingrap hai bor baret ngeliat pada sakit driver taxi ngeliat pada kalong sakini ki Mawlai Barber Association maksian pada ngeliat sakini ki ba dai ki beauty parlor bat kum tu ngeliat persang ya boro hai bor man clear ki jingrap ya boro ki nong snong gitu nak Mawlai Association boro kawe dia meledak nam tak gitu boro nak lihat juang Skul kali mentah juga ban hai pada Skul di smutu kalong ba smutu kama hakin di sini nomor ba nakaliang jong Skul om dan Skul jadi borok Skul gitu dan apa kalap nong apa jong ka India hi borok oi kila siam jinge ka jinge bagi mat hakin di sini meningkong di siap kalong ba kimi pa kimla shuban siu ya ka Skul ka jibom la ji ban siu su ba Skul ka dia nak tahu kalong ba kambiang shu ka kam macam trik kita kambiang shu kalai kawan kambiang shu kalau buat jinge ha ya kimi pa Tigidan ki Skul lapang komka Church of God Ecclesia ka balang ka jong play ka jong pi ka lo ka sponsoring body di dalek kumno ru ka sponsoring body hi ke dai Krishan na ka mata ka jinon kam jong Skul ke mena kadang kran hampir po pressure Skul au bilang gran bok nomor ba ka sponsoring body ka balang ka jong balang kulis hampir muna nulum ka Krishan hi bat haduk lakum dong somehow ka tong ba kira pe film dam da jinon kam ka bari jong Skul di ko jinge akhir ni khamtam ka long nak ta di Skul ka ba daladi radi ki hak ya ka ban yeng ka jong pujat kumdan kino no sponsoring body dari ki donors ka Krishan rejuki de ka jong Krishan rejuki long thick back tang da liang jong ka school fees like na di Skul ki ba private school khamtam ki ba pat itu organize nak lagi jom government bila coaching ya ha malam 100% lahap ya kaba kin yang kalau jom kejat nak ya bagi fees jom kino ikat jadi lagi mi pa fees mu asu bor kino ikat paro kalau nak lagi juki kalau ba kila semjing ya ha di hak ini singi bladap dengan dah nak lagi jom kita hadu lapai hadu khatra dari Skul pra dari Skul lagi sami jingrap nak joki Jadi kita undang dia pergi jeng Skul, kita berat kau sana, kita baik baik nak lihat jeng ini. Ada sahaja benar, serba benar. Yang mesti dia asyik kalau dia tulok bansi guna kai. Aja dia asyik bansi itu mereka kita tahu apa. Nak lihat jeng kita pakai bansi bansi ya fees. Jadi nak lihat jeng itu kami mundur ke bank bor, nak studi ke jelau ke jengman. Tapi lihat bah, mereka baman kalau lihat video, mereka pisah bansi baying tu kapungnya. Nak doa sedang bila ingin not show ke bandar dan juga ke bandar bantu bor, ye kimi kipat atau bansi ke bandar Skul. Tapi kita tahu bila pas kipat, di kemudian kipat badan dia ka jeng clear,
dan waktu por badan ro kadang tak bendara aben sim ni kaban manikit ya panem dengan tak ada jangan toh hai babret ni persyangi namar ba hisin mengele kalau nak ada jangan aben le long ya barok di skul dalam konstitusi lagi de LP adu UP adu secondary adu ya secondary hab kaban pelang barok di Mawlai di skul nilai pun dah skul mulai di tang berada pengaruh di apa Tylli mata nang ni pada ngesalit sang ni penggeris ya akademi nang tu pada hang tiap sengsi skul nang tu pada hang tiap nongpar presiden secondary school dan nang tu mahtu berkum tu pada hang ni singi nang punah di skul yang kabang hap yang kabang kenir di kejarap cenga nang mata jongki dengan wade por mata rong tak skul jaga skul jongki along ya kabang dalam kadapi banya kersan lebaki hai buat barit aku semua buat balik aku akhir long nunu kalau balik dah tempat penyakit ya pak namar bah kesuatu perlok baca di perlok harus siapa mahum dengan ni mereka por ke bah kesuatu report bah di sebab kali kebentar jonga lai dong ini poruk kali kebentar jonga berpersianan menyakit lem menerkat lem menerkat pada skul cara buat iklisya hak berdaya kelong dalam bentar jong kaskul ke jong hi itu benda ke baar nak kalian ke jong ayu apa kalau nak kalian jong ki nak kalian principal kalau ke jinge apa nak kalian ji ya kedua isya suha petip suai ko nak kalian ke jong ayu ngelong ini persyang ni kan akhirnya ini banyakan nomor ba nak kalian ke sokafi lagi yang mau beli ban pet nak jingpet yang jong baru ki pak buat sosial laga dengan simet, laga kesenangan berhal, laga dengan skul, laga dengan penuru, laga dengan benda cuma. Borok kita ke skul kila ai kublai pat penpau ya kajing songo ya UMLA ubas ngotu ya khya ka shon ka jongki. Glad ya ke skul ke jongki watla nim jungut hi khamtam ha kun gini di por hi biya shrom chanang ke jing pendo senyang jongki kalau babala palat di nim junut ban ong nama hitip lagat kum mangi nin ong iba alhamdulillah ini dile di ladai haban di mana ki ben rai semua pada tiba bagi template ini dalam dia filafon ban khamnya dia siang nong mat ban temau ya ibe i nong shong jongka constituency le jong dashboard ba ya kajing mau ke jompi ya ke skul ke jomi blame nang terku ya pi ai pi kemet ke besat ke bakhlan berkinang lah syusyuk ban kener ya ki beliau badan kam haka jimpet jikmi ke jompi ni isya hagi kot kebor hagi news ki bami manla kasni ke Jingiarap ke jompi kalalong habaro ki fear of feel jongki jingtrai ki brio kawai pokoi ke jingtrai ke association jongki bertrai belai besat jan ki bat nya taksi kumta terter pilaya no asnya bat intip skam ba data maki u nomi kmat uba lale etmi ni haki comments section baro ki brio ki jungi unjuan ni jungi unjuan ndrei ni semua yo blai ba ulal je ni Manlong mat jungi kinong mulai bat kalong ka jingkersan ke jong ngikun ka skul na ka managing committee pi hagi jing duai ki jungi nyemla ban ai kaliang pi kumba pi pile ini pila ai ke jingkular ba pinsa ai ka sanlat tingkan na benta ka generator ka bangin le ka skul kemai di komputer ngayo akli bat pila kular banang susu di ngilong Injak pini ye fiba ndrei ngimla apa pensi kuliah ndrei tanda kijing duai kijungi bau blehi unang kersan boreti unang IP kemet kembasat baklan unang IP kemensia berkenyarap syuk kamtami gitu kiba dan kam shisha ka Jingiarap kumba piethu ma kibriu ki ot pi kimdan ke baidawai kimdan ke bam kedi bat pilong malaklo kimju kentai bat ngasmo kemen shisha namar pi receive back ya ka phone call jongno ru indapat ding no kersan jonga unde ndrai kat ki ba phone pi deploy ban shim ya ka phone bat
ka jingkran jai ke jongpi ka amin siem kamtam ni gitu ki badan hapadan ka jing dukhan siem ba ka jing so dula bleba ngam perku yepi ba ya ka tim ke jongpi ke ba ya charum sene unda dam da ker unda tap ka snam ke jong u bom ni nyang jing pang ulu yo satya bali arum mo yo so ki baladap ai second dose ru ki yo di unit nyang jing pang Mereka lompat jing dua itu berkepang ke jumi ba, nak bentar jumpi, bakat tim ke jumpi, berpilet ban Ioh Jingiarap peleng saudam, ba ngadadam kena menu badan positif, nyang jingpang ulum yo bendrong haki, ba hak tim ke jumpi, ba pinlom sisa ubriu basat bahkan tak nak jing isnei jumble.